یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا د کور د پاسه رنگا دوس مخاریگی یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا د کور د پاسه رنگا دوس مخاریگی یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا دا عبدالرحیم د سرچنن کجدادا دا وگور هر خوا چه رنگینا دا نن ټول کور خوشحال دی دا عبدالرحیم د سرچنن کجدادا دا وگور هر خوا چه رنگینا دا نن ټول کور خوشحال دی دا مور او پلار یې نن بې حده خوشحالیږي یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا د کور د پاسه رنگا دوس مخاریگی یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا نن یې د زړه ارمان پورا شو چې یې ایمان کامل پورا شو نن یې د زړه ارمان پورا شو چې یې ایمان کامل پورا شو په هر خوا کې د خوښۍ زیری چکیږي یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا د کور د پاسه رنگا دوس مخاریگی یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا دا د احسان الله تحفه ده چې پرې ویلې ترانه ده دا د احسان الله تحفه ده چې پرې ویلې ترانه ده د عبدالرحیم د سر زړه کې چې ګوړې نن ماتېږي یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا د کور د پاسه رنگا دوس مخاریگی یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا یار می زلیگی نن وگور خوشحال دی خندیگی راغلی کجدادا په اواز د قاری احسان الله عرفان او زموږ د رابطې شمیرې 010 بل شماره 0 والسلام